मैं बक्रमजरी दोन इंग्रिप इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबाम मनung Hutna हरिबा 360-degree analysis of news and events ता मयाम्बु ताराम ओक्चरी लागलिबा Council of Higher Secondary Education Manipur Board of Education Manipur amadi CBSE na loba class 10 12 ki tongan ba exam sing asi maruina CBSE ki di yauksang mamang da taba duga Manipur Board amadi Council gina yauksang matung da tariba masina maram oiduna mahirui singda lairiba charang na ba loina laiba exam si ahan bo ina perkha thaga da ba mahirui sing na ayam bo ibnina maruina metric ki exam masidi mahirui sing yamna chawba ahan ba exam amo ibnina masida lairiba akiba nungnangbo mayam masigi masi karam na manage to godagi aduga study si karam to godagi kayam yamna to godagi karam high na study se manage to godagi habi matang sida kharane no gidam tanga si impact news ki studio the links in the library basi joining us tonight on Manung Hutna Standard College ki associate professor obiriba oja PHANJOUBAM DHIREN ni oja DHIREN butaramok cheri welcome to the show appreciate your joining also joining us Manipur University ki Human Rights and Duties Education की former coordinator obiriba कोई obiramba और घोषित faculty member obiriba ओजा Dr. M. Suresh Kumar ni ओजा Suresh Pusutraram Mukcheri welcome to the show appreciate your joining too also joining us YUMJAO LAIREMBI High School YUMNAM LEIKAI da English की ओजा obiriba ओजा NONGMAITHEM BEBEKA ni ओजा BEBEKA Pusutraram Mukcheri welcome to the show appreciate your joining too ahan ba question si ai ओजा DHIREN dagi duma hukjar ke ओजा कोई election su chathari ba habata hayang se ani suba tangka ki mikhal ne leidu se aduga tarik mari da han ba tangka ke lekhre aduga tarik tarani thodigi yauksang amu hogdore CBSE ke exam di tarik mapan dani makhogi exam manung sida khogi yauksang gi dumi manga ne nglerani adu yauksang se lor matung da Manipur board ki class 10 amadi council ki class 12 leidu ni hai riba harau kumai amadi khogi maruina mikhal habata masina mahiroi sing da pi ga da ba chaitheng hai gadra कोई लाइक पागा तो महिरों सिंह दुबते तुम पाजरंग वनी अदब आयाम महिरों सिंह द मसी की क्या यामने इफेक्ट लेके दगे तो मसी करम ना मेजर तो गदगे महिरों सिंह ना मसी करम ना काउंटर तो जगह दगे हाई बता रहे मसी करम ना थोलक दगे हाई बता रहे कई हैपनिंग हो जाए मसी उतांग से देखो ये मणिपुर की होजिक लाइवा छात्र की सिनेरियो हाई बताए को मणिपुर लाइवा छात्र सिनेरियो सीधा छात्र से डिवीजन मक्कल कोई नशे खाइदोक पा करम करम कैटेगरी की छात्र सिंह कोई लाइक तमीगे लेरीगे लाइक से तसेना लाइक तंबा लाइक सिना माइ पुंसिगी आशा अमोइना माइ हॉट गोल अमोइना चक्कदबा छात्र सिंह अमा लाइक ते पगदम दंबा अखोइ एमलेस वे हाइबमा एमलेस नेस ऑफ एजुकेशन हाइबमा जस्ट ए लेजर ओइना हाइदि डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट अमा कयम पाइना वे पगदम दंबा हाइबमा को अदुना छात्र सि मखल कैटेगरी याम नेरकपनिना मसिना हाइदबा छात्र खेनबा लैबुदि मुतुंगना न हौजिकि लाइबा इथक इरांग इदगी बोर्ड नुंग कमै हराउ लाइसे तसेना लाइक की ए छात्रनी हाइना खंजद्रबा मिदुदि दैट इज नॉट मेक डिफरेंस chân difference लेते मिखल लेगे यो हराव गुमी लेगे यो अमो लेगे यो मोई दे खेना भी लेते अदुगा तसेंग ना छात्र उजेरी बा तवाई यावना तमजनिंगी बा लाइक तौजनिंगी बा सिंगतनिंगी बा मोई दे अचौ बा सेथे हाइद बा सिंगसिना इथक इरांग लांग बा खोटपा लाइक पा द डिस्टर्बेंस लेब खोटपा कियाम अन थोया अदु हाइद पॉपुलेशन से मसी मसी दि यामते अदु ngसागी लाइक तमनी तम लाइक की नमादा ई छात्र ने मसाना ऐसी छात्र ने से खंगजद्रब हाइबदी छात्र ने प्रखा थानलेदा when छात्र सिंह करम काना मोइसे छात्र ने खंगेबु प्रखा की फॉर्म लप तौरो नत्रगा मे कनो तौरो प्रखा रुटीन पीरे प्रखा प्रोग्राम लेपे हा कंदर छात्र खंजबा हाइबा एटीट्यूड छात्र मखल मैम ले ओके सम ना होजे आइना थिनजबा दु सुंगाय आई कार्ड अमा पुलिस न फ्रिसिंग तंगु तंदा आई कार्ड पाइ तंदा छात्र की स्टूडेंट के आई कार्ड पाइ तंदा छात्र न प्रिंसिपल हेडमास्टर दु ममिंग कई कवि प्रिंसिपल ममिंग खंगदे मा लाइक तंदा स्कूल दुगी छात्र ओजा ममिंग मरी खत अनि खत पिउ है अदु अदुम कांगबु सिंगदो number of कोई हजिक लेबा मणिपुर लेबा स्कूल सिटी मखल मैम अदुम बताओ बो मैम सिंगी तमनबसु कैदुंगनबसु मैम लेरकपनिना स्कूल सिंजे एकाइन ऑफ हजिक मतन हाकंदा कमर्शियलाइजेशन थाक्सी याम लाकबा अम लेरकपनिना अदुम बा मैम सिंग छात्र कैटेगरी लेरिबा लेवल से लेबा छात्र मखल सिंजे मदु खुदिम तो ले इक्विप तनबा मुखुइ ममिंग द पैसा तानबा याम लेखलकपनिना को अन हाइब सिंग द हारिबा छात्र कांगुप तु ददी साइ हराउ कुमै यु बोट यु मोइदि हेन बोट सिन हेन मोइदा प्रखादगी मदुने हेन मोइदा इंटरेस्ट तौबा पैसा बचाव तकबा केदुबा नुमाइबोइन खले प्रखा से एगी पुंसिगी याम तंगाइ फदबा अमने हेन लौदबा अदुनदि हारिबा करम ग्रुप त नखैनदि पुन्ने कांदा छात्र प्रखा थाजुइनि दि हाइने तसेन रियलिटी द हाइ कांददि 100 की मनुंग द प्रखा थागदबा प्रखा की सेंटिमेंट प्रखा की वखल द प्रखा की याक्ता फुबिया लेजना तौजेरि बसिदि 20% 10% फारमद्राय हाइबो मणिपुर की सिचुएशन जिदा याम लबो क्वेश्चन लाए ओके अदुना हजिकी लेरिबा छात्र सिंगी एटीट्यूड बिहेवियर माइंडसेट से मसी तोंगान बमोम दा अखोगी लेरिबा लमदम सिगी लेंगाक शासन खंगदे लेरिबा इरांग पलांग को
थोइबा थौदो वाथोक मणिपुर लेबा सिचुएशन अदि लेंगाक पगी दे संजा तुमजागी खंगदे तुंगी आसासी उरक्तबी मंगुंग लेबसे मसिन अंगांग सिंग माइंडसेट से पूरा इन ओले ओके अदो शिक्षण यान हनबदा छात्र सिंग से कैटेगरी सिंग अदो हारिबो कामुतु ददी प्रखा बोट लेबा लेतबा हराव कुमे लेबा यक्षंग लेबा लेतबा नो बैंक डिफरेंस अदुगा छात्र थवाय यंगना छात्र ने खंजब कामु ददी ए लिटिल मसिददी खरा चेथिंग खरा दुम पी हैने हाइ जमसे ओके चेथिंग खरा ते पी हैने ओजाना तोंगान तोंगान मखल की महिरुई सिंग की माइंडसेट हाइगदरा कैटेगरी खरा ताकपिरी ओजासी मरुइना कोई चाइल्ड साइकोलॉजी बुनिंग थी ना खंगबी बा मरुइना कोई साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन दा मसी कोई सब्जेक्ट अमोय यामना निंगथीना मसिदा कंट्रोल लेबिबा दुम लो ओजानी मथंग से ओजा सुरेश लाक्ची ओजा हाइरिबा सेम क्वेश्चन मक्ची दा हाइतारे एग्जाम मनंग दसु ताबा यावरे सीबीसी की महिरुई सिंगी दमक्तदी मिखल सु अरुगा याक्सिंग सु लोइना मग पेखा मनंग से ताबा जा माना हाइतारे अदुगा हाइरिबा कुमहै मयाम से फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन अदुगी मतुंगदा फेस्टिवल ऑफ याक्सिंग हाइरिबा मयाम से मथंग मथंग लोर मतुंगदा मणिपुर बोर्ड के अमदी काउंसिल की पेखा लाक्तुरमिना महिरुई सिंग सिना कोई प्रिपरेशन दा हाइबतारे प्रिपरेशन दा खरा मखैदी मसिना डाइवर्ट तौबा हाइद्रा माइंड दाबे तौबगु मखा सुलेरमदौ माले अदुबु कराय फाउब लयन खंबी नत्रगा मसाय ओजान तापि की कैटेगरी खरगी महिरुई सिंग ददी मदु केमता लेते फेस्टिवल लेगेरा लेरोडा मखोई पापम थोक दुम पारी हाइरि अदुबु कोई चावनी मतम दा कोई आयाम महिरुई सिंग दी मदु की कैटेगरी द लेतबनी ना मसिना अफेक्ट तौ हेना लौगदरा कमाय यंगबिजा अदुगा मसिदि करमना महिरुई सिंग सिना अफेक्ट तौ गिब तारगसु मसिदि करमना मखोई सि ओवरकम तौ बंगम जगदि हाबजु खतंग तापि होय मसि हुजि अखोई जस्ट एट द डोर हुजि एग्जाम मैम सी गा होय रिसेंटली हुजि कंपाक्टी वैली की अखोई इलेक्शन पांगथोखरे द हिल गे मुखै तौगदोरि मसि अखोई ओजा दिरेना हाइबी गिबदु यामना आई एप्रिशिएट तौजे नंग सप्लीमेंट तौबोइना अखोई यावसंग सी मसि फेस्टिवल सी लाकगा इलेक्शन सिंग सी अखोइना ये थोकपा यादबा बोर्ड अम सोय छात्र सिंग आई मरुइना well prepared to bada tan handicap oigani maroi na masi parents guardians hai tare ko masuga ko ye oza sing sigi role khar su le chhatra sing ko haidi yoksang sina maram oiga paikha si chhatra khara da budi kitang little minimum percentage de effect to ni abli sang sina chahi chu patam magal la ko lai ni na yam henadi divert to budi ngamoy ado masi adubu akogi mic system electronic machine मैम से मसिना खोंजन खोजन दना तौदना युमनक ना बसिंग दि खितंग दि डिस्टर्ब तौने अदि स्पोर्ट्स की सु स्पोर्ट्स दि याम दि फै यावसंगी दमक स्पोर्ट्स तौ बसि याम एनकरेज तौनी आंगांग सिंग से इंखलै बंगाक्तनी ना कसु भाब तापोनते गाड़ी द तोंगा सगी खना चैना मैम यावनी अदो मेजर्स टू बी टेकन अफ मेजर्स सम लोक चै तागदि आंगांग सिंग दमक्तनी ना यावसंग से पोस्टपोन तौसु यारो इलेक्शन सु यारो मसीदगी अखोइना खितंग डाइवर्ट तौरगा लाइक पाबसिदा मतेंग ओहेनगनी हाइ तारगदि मरुइना अखोइ पेरेंट्स से मसीगा इंटरेक्शन मागी एनकरेज तौबिदना मासी थाबल बु जोंगोन आंगांग थाबिमजा पाखंग सिंसे को यावसंग सिना नत्र इलेक्शन सिना फतदना नोइदा पैखा सिदा कायगा दौरे हाइदि अनदर टेंशन दम पीरनी अदुना मोइ मसीगी अखोई थाबल जोंबा यावसंग अमसु इलेक्शन याम नेगेटिव इंपैक्ट से अखोइना थियोरिटिकल मेथड ओइना सागतलगा मोइदा मसी याम फतबनि हाइना पिसलुरगदि अमरोम चखरनेबा मसीना मरम ओरगा याम इफेक्ट तोबो ngमोय नोइगी लाइरिक की वारी साबिदना मोइ सिलेबस की टाइम बाउंड की कमाई सेम कमाई पागदगे हाइ काउंसलिंग मसी प्रॉपर काउंसलिंग तौदना अखोई ओजा सिंग मागी ट्यूशन तंबिरिबा कोचिंग तौबिरिबा होजिक कोचिंग की ट्यूशन की फैसिलिटी याम फजन लेरे मसी भाई अदुगा इबन यावसंग मनुंग सिदा ओजा सिंग मरुइना अखोई ट्यूशन तौबो सिंग 9 10 की अखोई यावसंग मनुंग सिदा पुंग 6 तैगा होरगा अदगी चाका चामिनरगा होरेन पुंग 3 दगा थादोक यावरिबो मसी याम फैयेना खाले यावसंग मनुंग सिदा मसी दिल्ली की मॉडल मैम कोचिंग की करी की लाइक सिदी पारी गई फै पादब फतब केम लेते ओके अदे निसाद बु चार गई फतब वाले लाइक तिदी पारी ओके ओके कुमहै मैम सु लेरे मिखल सिन बुदी महिरो सिंह से यामना क्लास 10 अमदी 12 की महिरो सिंह से वो थादा गदबदी यावदबनिना का हेना मदुदा पार्टिसिपेट तोरमदो मांदे खरमकै सुम यावसन बनतना अदुबु मसिना अदुबु यावसंग नदि सोइदना इंपैक्ट अमदी पिरगने हेबनी अदुबु महिरो सिंह से हाइरिबा नुमित खरनि सिदा हारि यावसंग इंक्लूसिव ऑफ यावसंग से यावना लेमहोरिबा नुमित खरनि सिदा करमना महिरो सिंह नत्रगा एग्जाम मनुंग सिदा हाइतारे
ko CBC gi kangu gi di exam manung de yaksang oiduni makoi na kram haina preparation se tawda gi have gi yam chawbo question amani kai have ni oza matang sida i oza bebeka ta lakchage mahero singa khwai gi nang na loina riba oza bebeka aina kra ju hajo da ji ki parents sing sina angang si ko gi session khomba na ma kan to wi si session khom study method na awam khak thole hoji akhoi matam de thina jak te su ko aina email na ko da da kha abe thina ka da study method sina te banda wang thamaga angang sina pabi de gi kem kan de jari okay ana nga sai gi ya kitang khina jar ba da ko last awa bok da tuition thin ba da ko yan ma cha ba ha se angang di ma sa da yaw ba gi hidden talent to bu na bu tan jale de ana harau ko mai to mem se ai study gi part abin khambi ba ki mot de ram di yaksang hai na yaksang se thui ba port ba si he aina sport samta yaw da ga su pa kha ga bai da ba me competition for the casting de mo ta le kai da nga ma ma ka tha ba leng ani le ese competition se election loi khe na election gi ese me iro se class 10 amsung tu ge ngang si adu ma sai ma na dum phung sabi ya ma na u hi ba nga tani mamang thu ki ba nga tani pana session um bi ba yes thaban chong ba ko yes okay si yaw da pun ma cha do dang dai pau de wa do thaban chong ba tha lo ren da halaga mu dai pa lo re ma na halo ko mai de pi ki ba entertainment do ma de pi ki ba level do la de thaba ma ma si to pa akai ba le tabra na khanje du ga muroi na angang sin ko time bound ham su le min na routine khaduk pi ra ga se ai na im de se school japani ko na khalaga fast pet ka jak na to ki se me ka to ki ma ma to ja khum le mu yang ba lesson map dum khang na mu hona ba mind practice to ba brain wash to hunda ba okay nga sai gi isei im ta ba tha ba ji ka su ka ba le tin ha di te se ro ka ngang de di te se pam jo ngang de isei du na mo ka hem pa di de ku ne ado ba pa khamya naksalak pa harau ko me am lei ba se da maru na pa khamya naksalak pa se da ayam ba mahiro sing koi like pa ga da ba sing du di nahana pa ba hokrab ne hoji su dum pari ha ba tare ado ayam ba mahiro ko gi pa ba ngam se da motivation lack to ba sing se mahiro sing gi mo gi maru ba exam manung gi preparation gi style ha tare masi engon da mi khran tak pur matam da maru ina ayam matam da tumba yes number 2 chaba number 3 ko gi mobile phone da SMS kumba sum tawlai ba Facebook da chat tong na ba gumba adagi number 4 ko gi game sana ba tra movie yeng ba gumba ko mobile da loi phangam ni na adagi ko gi atopada ko gi like se pa ge ga na ga di touch tor maga hai pe ka hang do maga pa da hai tham gi ba last by no means the list mayam masin phone da ga wari sana ga na thengna matam da nang like yam pa ra ge na hang na ba smai tong na le ba hai ri ba mayam si dagi makoi masa se overcome tok jagi hai tar ge motivation se kamai na la ka da ge have yam chobo question amte dumak leri pe kha jana chela amina madui question dure oza dagi dum hujar ge matam thang na basi di ko gi parents ga ko ko na threje puda ko moro na to mostly bangang sing se ka mai usla kan da ko lai khom chaba ka ju phei amam thai ding sai ma sa do tension fi do ni gi ma gi ni si jaba oja ko lo si la ka ne ku de yem ga to ga mai pak se ge ka ko de su emotion lo yam na ngon de le jaba khu ni ngon da yaw ro ko dang khung thi man ngon do ko ngon da loi ta ge ko ka ba je ko na pho gu yum hala khane so lai pa ga ni khale am okay motivation ma pa sing na gi phi nga pa ga mi ko masin mama du ui du ni ko mai hum du na ngon de phe to na te lai pa na ong sok bu de ma na mai ui le ai na mo te ma ra ka mai khona ba ji kha ka na mo na pho emotion ni mo ga ne ma ro ko ma ju ki tang la thok ga ran khali chai ngang ma di yar we du na sai gi mo na kai do ri ge ha se ma na phone pai do mo nang ba kha lo ga pai na phat ra ko yam na nu si ba mong da le bi ba de ki sin nang a mo du ni du na nang ka no hono di se ma phong da ga di apam line phong du ni ga amu motivate to bi si da ga oi ka mo da ko pisang ga ma apam ko mo thamme oja ki tu sen pura mo lo charan khare adu ga yarni ha bi di ki tang sana wa khane du na sai ai mak sibu sata om dare na ko ja fa no mo tadi ma pa sing su ko gi mahiro on batare habne matang sidai oza dhiren lak chage usi hajek besem question maru ina hojik anga mahiro sing sida ayam banai tare mobile phone tablet se loi painer abni na mayam haina basu lai aina khwai dei pamja ba book lyric ti Facebook ni haidana adar pekha manung da su haire ba Facebook sida loina lum nam da wina tragana game sana ba movie to ba masina ayam batau che masidagi masine nungai ba like ba badai adu ne nungai bani na mayam sa adu da divert yam tong na re hatare adu ma pa ngang utar ga su yum thado ga chakhi ba angang thiba law ba khoi yum da phok lak ba ga yaure maram aduna masi adu mai na su mayum thado ga chakhi da na ba aruga hena motivation su pi na ba kamai to ya kan bi kitang lap tak ge ching low ra chi jara ko like tam bagi motivation ni matang sha masi matam mama TV thok ni matam haidi mamang de matam de akhoina matam di sumang sin da mai se kuina than mangam ba haidi yum thong khudi mak sin like pana ba se numidang sin da masanu re thaina matam de academic ki matam se 50% of the kind se engagement se academic se le anga na tum tar ta like tam ka yum na parani akhoi gi lekai school tam mani na matam gai mang de lekai tam mani na phat chat laga chat pi yabi na like kam da mang de na sana bus mangi ma pung tar ti na ni par muk tar ga ni par khaiden la pak chala sana kan da school ka na ba na mu halaga amu jala iru ja
पुखी लेकाई पुखी चोंदरगा इरु जरकांदा स्कूल कायब टाइम अदो मदुदा मतम इंगेज म पुंग अनि हुम पंगरे स्कूल दा पुंग मरि माउ कन्फाइन तौरे स्कूल दा हलागा होमवर्क सी ओजा पेपर होमवर्क सी तौनबा पुंग अम संजरे एदि पुंग काय पुंग अम दो लंपाक दम थेको अदगी दि हलागा मम द्रिङै सिदा खै संग दुक नाउ हलमन लाइक फैना दुक थाले दुक थान मखलन तरका लाइक स्टार खन पुंग सगा मांगसे बि तौल अदो करांग बा मापा सिंगना फिसाबा खुसाबा तौसिना मंगोल सिदा बेरंदा सिदा सुमांग सिदा मै थालगा पुनोन थालगा सिदा तरिंग चा खोलगा मसा सिंग लाइक तौबु लुसंगमे अदो युम खुदिम मसे लोइ मतंग लोइ उनबने करम इमुंसना मै से क्वाइ कुइना थालगा दि लाइक फबो सानो से मसी तकना खुदम ओरमे हौजिक्ति कई तवे मै लाय हौजिक्ति मै खर फगले को मतम द मै लाय मै लाय टीवी जंगो मै मुले फम जंगो ना तव टाइम मते टेलीविजन थोरपदगी अदो दे कइनो द टेलीविजन सु पैसा पीरगा नेट मयाम जि थादरिमिना साइ लाइ हिबा तता स्काई कइ मयाम पैसा हानगी सिंदो मदु यूज तौना बे तमा टीवी जंग ताय मै लाखंदा मै लखन फम जंग रे अदे फेसबुक मोबाइल हाइसे अदो फेसबुक नु तो इसिसु मखल यामी चुमनेगी ऑर्डिनरी फेसबुक सिदा तौबे नतबिदा मंगगा विथ पोट अम यावरगा पोट अम यावर तौबा कांबु कनाउबा मी से मखल फेस हाइसे त सिनागदा एडिक अमदे अखोइना फेसबुक एडिक से अफबा तानबा खनो ओयो तो टाइम ने फेसबुक नते टाइम दुने अदो मियो बे पुंसीदा ख्वाइदि मांगबा पुंमांग मांग मसे अखोइ मांग मखल मरिकल मसी निशा से ख्वाइ मांगे मांग मसी प्रेस्टिज लॉस इज्जत शेन गी वेल लॉस दगे लोइन मक से द टाइम लॉस ओके हेल लॉस लाइक से अदुना अंगांग सिंग से हरि लै सिंग से अया मतमदा गुली साबा खोटपा हजकी निशा साबगी यावनरे मसे मसी हजकी छात्र हाइबा ग्रुप से अदुना साइगी इलेक्शन इम्पैक्ट लै से मसी इलेक्शन सिदा प्रखा थादा अंगांग सिंगदो मा बोथादनरगसु मसीगी मरुम स्ट्राइ जानबा कुमै यौसंगी मतम सिदा मा पान ए साने थाबनजुंग चलम मने हलम गा काय खंजबे नैमिना मोय सोना खंद थाबनजुंग चत्रगसु कै तवी गुली चार मंगा लमांग तुमांगदा लेथोकपा मामा तुमाने मिमदा लेनथोकपा हाइबदि गसाइ फ्रीली गसाइ कुमै हराउ दुले मिदा खुदा अफा पुनबा मा मा थादोक पिरेना अदु असेंबदि अइन गसाइ जिरिबा छात्र कैटेगरी खरदि मसी मतम बदम मोइदि लाइबा खुदिं मक्से मसी मोइदि हराउ न मोइ हपचन नबि पोट अमसुम लोइ ले अदा हुजिकी लाइरिसिना हाइबिबा गसाइ बिहेवियर से ओजा अमदि ओजा न फने याम न मोटिवेट तोरसु टीचर शुड बी एग्जांपल है टीचर शुड ओजा खुदिं से माइ एग्जांपल गदम ने अखोइना फने याम तंबिरे अखोइ हार्ट एंड सोल से छात्र द इंजल गा तसेंगो ओजामना लाइक तंबिगाइ तारदि हिज हार्ट एंड सोल से छात्र की चंगन गदम ने छात्र चंगा कांदा ओजा दुगा मागी इंटरेस्ट लै गदम ने आई हार्ट एंड सोल से छात्र चंगन मंगमद्रगदि कैम लौरो अदुदि ओजा फने यामना केनो ओजा की मगुन मिसु अखोइ जम चंगे अदुदि अखोइ सागी काउंसलिंग तौदुरबा के दौदुबिदो ओजा खर चुमना फजदा एडवाइस तौना काउंसलिंग तौबुदो ओजा के हाय ngang biani ede ka haji de oja si am most challenging profession man ida oja khuidi ai sai shu takadar ai na yum da college ta ke no da mayam si like tamir kan da mai musa de chon ma kan da kucha chalang gaw le facebook ne de ka tu kan tong le heta di mai mo mai lo di okay oja se adun oja se most challenging profession ji ke no da ai gi sa da ai gi kan da takadam ne wa khudum se masing ngam dre ge akhui si da su society da su adu mo oja du le tamni na angang sing mindset se kamai tu ge da ai angang du na phatra ga da kan ai na college tau matam da mo lo de ai le kai angang yaw lim ni de amatang ga ai hapsala ba da ko kan angang sing mindset si da lai tamaga phangi ba kan ba se ai am si ai yum na ni ko masi am tan line thokra ai gi ura ba ai sai su da thom ni ko ma pa si gold medalist ni lai la su phai private school da kam troga ro chali matam di wani khar kuire 1980 90 adoi ko adu ka chumna kan like pau isa sim masa si prakha kitang ngai ko like pau no si macha si thunau hian kan da yulo na bu di krai da na ro yaro ga khedro bialo tro pesa tika tro pesa pe kale metric fail mai na chumning khale eba advertise ere eba ang ni mindset da baba nang di gold medalist ni harga like la shu phei harga nang na thakal ga product chat le re adu chumna kan metric fail sina living standard of living che ani gap che angang sida umatam sida achauba negative impact pi okay akoi society da masigi factor siam chauma le pina masina angang like pa ko pai kanu se like na engon pi duri ba like sai pusi ni se pi na bo khal se angang sida changan ba se adu mati gwai ba ja sing su aduna samaj da tholai ba mayam sing sadal ya khoi gi shortcut ta tori ba lai ba mong sing ni living style se ma chening ma chaning ba mobile atang pai ning ma kai do sing te moi sum pai like ta mi ba idi kai ta phajin ban tawi okay honli ba lifestyle se na honli ba matam se na masigi impact se na ha ta everything da कोई एजुकेशन के कान अब से had importance of education महिरो से इरे लेरक्ता बदगी demotivated ओरे हैबने उजान तक बिरसे मजे मतंग से उजा सुरेश लाक्चे उजा उजे की demotivating factor में हमसे लखथोन उगे दमकता पेरेंट्स सिंग नसु परखा में नक्सल अब निना मचा सिंग दगी एक्सपेक्ट और से लारिक अदुम चांग नाइना पाले बसने
expect tawrisi adubu like pak to matamda ngang ba chai ba yor matamda khara nuaina to ba yor gadi angang mahiro sing se koi chahi tang ka su yamna sensitive oiba tang ko oibani na yum phok thado ga chakhiba even suicidal case ko malai bani na yamna sensitive oiba timing ne hatare matang sai dadi makoi bu motivate to ba ngang ba tar ga su karam mong da ngang ba karam na makoi se larik planning han ga dage na tra engage to han ga dage continuously happy forum dileri kamai to bi an kan bi hoi masi yamna research sam jang ba pone parents ka phoi satra sing si marak da adu chumi hojiki yam chakhole ba khoi oja dire na habidu yamna ai support tawje the communication electronics media mayam si yam chakhole pani na Facebook ta kai da mayam tori mayam si matam yam ma go pone lai ka di yam chana da adu masina computer system sina khoi atoba topa paw lo bu khopa bu di yam kane masi di angang class 19 di thoidong kan ro PhD to ba research yang wang na to ba kang di data khombai kane moi 9 10 even BA bok ta thoidong kan ro in khale adu moi na pangpai pai be masi adu bu pai no hairu su khana be hek thopa adu mas mathoi adu masi problem a choba mani masu hajiki pe khamya sida hekta khangtok to ga di yar matam sangani khwai digi problem ma koi solve to bai se koi recently economic blockade ki da maya ma aduna adu to wi aduna tu to maya haina ki ko every problem se aina thamdani budi masi solve to budi discussion na jang discussion ji hujiti akoi gi economic blockade ki natam ni na akoi gi satra ga akoi guardian so koi ga discussion se masidi communication na ma leitare akoi gi frustration no ut pe yatre moi di am ka pa kham ya ni na akoi office ki thabak si le na ta na ai ji ut pe yatre akoi si moi ga tin na bata moi si akoi gi lekho ba pe pagum bane discussion changi adun problem se moi da leiba problem like paning da ba mobile sana ba myam se masi akoi na moi ga adugi madik maximum communication angang sing si thamba tare adu father mother si gi role yam chawom changi akoi na topa da akoi na party gumba natraga akoi thau to an ma thiraga angang sing gi bakha me da yum du hundu ga di madudi angang sing da solve to ba measures to akoi fail oi gani aina hygienic badi good communication is highly necessitated okay with the parents and the students aduga any problems whether it may be for the state nation or any problems should be solved with discussion economic blockade oisanu amagi insurgency problem oisanu discussion ta udadi suya yaro but through karina by means of communication good communication yam phajana wari gotai saraga amana amabu understand to bge level bak to yoraga madugi makha tarakpa juvenile oibri na ko butang se adolescent period okay mama padi awe moi se ojagi wa su taning ta ba edagi ma pai wa ta moi gi ideal life ama mokhi oi view life ama sabak bole aduna mama pa se senaru tam nang sai haibiri ko wari sagadam do wari sanabje kana na mangan ga kanda mama pa senari mi se ma khwai anti oire bai lu ri imung sida jadi ke dori ke senaru tam ai pakhang pharo le sa ai sum dau le haibiri moi na mama pa se mathanda moi senaru bu yeng se lu se they had parents khayin da moi ki aning ba thungna ba mobile khangde am khangde moi tawduri bu do bari sadui do ahing da numidang da khoklaga sabatam da ma pa du na ke dori no ta ke dori tam kan sida senaba ma pa se moi quite one of the anti enemy se enemy ore akan enemy oi se adu masi la pasi masi discipline se namna kai le se ro dang sai gi hariba electronic posak se sina impact se koi science se koi create and the destroyer animal ore adu destroyer gi sak se koi manipur lai mi sing gi mentality mindset na ta khalon se masi mi on ba se khara wat pa dang to gi khalon ji nung gi incitement se inner man si oi ba wat plina kana ba nungai ba hai ba si itong ni ilu tong na to okay nungai ba rom da chakre habani simsu le ne degi marak si dai antang lam jang ba da chhatra sangstan kai na hawi ama malai ko masi su yamna chawi impact am ne chhatra sangstan negative positive kai ga da ai school college ki certificate da I card pai bu di sangstan ki I card pai na ipsa tan yai ai thau han ba sa phangi ko ai recharge kham na bi sa phangi henu da ai na chhatra sangstan ki I card ti ai kem da sa thok te ai na sorry school college ki di aduga chhatra sangstan ki I card party ngasi se nong kitang mangi primary school ma ra kagan da ma chang kan da they try the katukan to ba ma to kan da restaurant khang de ma khang de jang kan da ai aduni hai adu member ni har ga sen tan no ba se sigi motive am su chhatra gi sida okay ya okay ozagi wafam du ta ko tongan ba mahiroi loop lai ri mayam se na di madu outrightly yarak ta ba su ai madu kitang contentious oi bani na madu da tum tham jaraga makha se
quickly break mamang dai oja bebeka dagi lachi oja hujiki hair situation maruena ma pa da ko enemy oina khalakpa yengjali ba kangu du da ma pa igera mogi imung manungi missing si the hena sounding ak paitara aina to ba thabo ko yengjali kaino habe poram lakpani na so the irritating factor rok de like susi pa pa banga makte kamaina masi control to biang khame oja oja sa pan bigi the discipline na wahem pan bigi do masi discipline is not your inborn quality you should learn it tambibam the ka way okay environment influence the people harin mina ai mung na phaya de thana do yung au no pam na ing do lok khala ga di okay ai lai pa ga di khan do ne da ma gi yung au na disap to ha ponte si di yaksang thaban chong mu de gi chena disap to gani kana re chane phun re angang na khamu mong mu da ga su kari man gi no wa khan sa ga du ni ma na mu khan gi no ai pm su le ni na discipline tam bi ma tang si da ai na hajin mam le ko aim of education ji ka na phagat pa me web haji jan mu gi mrak ki angang de haji ge ko limited thamjale ma ban nang wana pesa jam thada ga tuition ba chara ga nang sibu ongam de ga di imadi lore padi lore upisi thabok to nang jen thilini angang du gi brain di kam phagi ma yeng kha ba okay aru yeng ho da no mo kan da yang angang du na ma du gi wa no hona ga angang di system di dore 7i 6 7i cd pharak te ma se ko 19 ka pu ja daban da tuition to chang bi re khoi jum thina jai ai se ko ors ka pu sa bu yawe angang ja tuition to phon u tharak ba अरे सही तुम मुझे सुबह दगा उधर को नों तो सेंबरी चखल है इसे बैम स्टडी में तो लौसुल रे मैंने वहाँ बाद नमो पैसा बिछल है का जब पादुन वो वहाँ ओके 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 काय तो हम मा वीक पॉइंट से ए अंगांग सी वीक पॉइंट से करा दनो मा से माने टॉपिक बात तो नहीं मसी अब मैं हम तो मा लौसुल रे मैं हम kan tong ne na revision ne du ne ti मैं am le ko ko sum to je du su level to kena na to bi ta re thar jeng angang du ga position ta do angang du ga phamin na class to mo tan na am to sai am dena di Koma ko pada degi simiklong wa pada 1 mark ta 2 mark ta position khena ka doini suna kang na pass to de bakla pangang da hena ko no over aim to sulu ga di angang de process to na madun amane tension ka ga ni duna magi limit si imbiraga limit da magi de ba ke thawi da ko na ma motivate to bi ko na sei tar ga go bangang ni okay okay lairiba mahiru do ki magi capacity capability mayam si ma pa business ozan so ningthin understand to biraga magi ngamjaga da thak to masi engine bi phai habni maru na oza suresh ta ki ba constant communication enormous amount of ko communication yam ningthin wari watai to ba understand to no hona basi ya mathuk ta basi so I just do make sense only on the no brain to loje break matung da oza hunga makata na khana ga da wa mayam le jeri break to yam thonjer ke impact nes movement ta do lebi Welcome back at the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Hutna ngasi kana jeremi basi yamna naksal laba class 10 amadi 12 ki examination sida mahiru singna karamna parikha asige damakta sem sagadage masida kari challenges thengnaribage masige damakta ma paoiba singna mahiru singna amadi kairo lekai oja singna kari tauba mathau tabage habagi matang sidani maruina hujik leriba system su khara makai understand taunabagi tanjadune logje bise mathang se oja dhiren dalak chai oja akogi mahiru singi ngasagi like su tobi matang sida mama pa singa constant communication tobudi mathau ta hadu khoi communication toba wari watai sabata tok sin taunabasida akogi mahiru sing sina macha oi bising sina adumak demand amada sum stick tawrag leiba makogi demand to phangdragadi hoi atop amda tawre habi wafam lakpam masam sida ma par madu yana boselu matamda madu afaba khongthang oi gadori bra mas karam haina ngang si streamline tawgadagi habsini adu yam luba questions khoi amada punsigi khoi dagi luba period che akhina adolescent period dang mai hojiki hyper kha thadu 12 phau 17 years adu de adolescent mai chop chap chaler po tamina masin any mai sing se changdaba matabam oi bisida karam period oi gidagi si first thing parents je karam counseling na akhina khange communicate to do parent have do my parental education no parents in education pm chaka thare adu parent do the psychology of education psychology of the child psychology of adolescent psychology se masi parents da kamai tu yonna ba mas akhina ngasi tawri basida tungana seminar conference workshop ama akhigi kado se parent net shop education psychology towards parents in conflict situation to Manipur atra hojiki situation da parents in the education psychology kamai khang gedage masa kamai loinan gedage like the mangana kaino like the muida bosin kaino kamai to se parents in se yam maroina psychology of adolescence yam kan pi bada ka tay adu masi hai bas posak sik yam ngamni like la su phana yam na wang na heraba thak lerba ma pa phauda ayama matam ne yeng kan di thak le ba ma pa state le ba basa sing du gi adolescent kam du ne khwai option da ba khwai ka tu kan to ba am to se adu di like su le adu mo si da connection to du se kermo connection gap la natraga samas ki matam gi la iwa ithak irang gi aki mo hi fi gi
sini henjelak petar pedagi perenga moin mutak sida demand sai do gari layu ada to adu to imai pa mobile tang ba 30,000 50,000 layu haiba yana da bam yam do adu communication je moi demand adu gap talan brigi question ba pa do ndi moral behavior da fajana counseling to na bon phone ne khali kom da kana magi apam ba chet pa sa bi do wi demand mayam langsilak pagi ani sidam chami na yadre dagi na pingang idagi naharon singi kari gi ko sa thak pagi kari gi chumai chum to khale adu di parent ga ani si matam monamta khwai luri di communication tawna hona batam da imung sida always crime ma haidi imung sida lang shanti phungdaba ma masa siga ma pa gi ma pa parents sing sida ada khoi khang le ada parents sing gi tasing hajar ga di lan prithvi da khwai di tangbulan si kaino da masa phabu sine sidi prithvi da power of doctor ma na haira doctor ma piwa medicine da gi masa phabu sine hena hidak se hen oirim ne longer like we do ne ado masa phanna bo hona ba sida kamai to gi da masa si phanna ba gi ngang du ba to duri ba parent to communicate to duri ba parents to ma masa mak si qualities ne ado ma si yogna na ba gi chung ba prakam tang sida parents sing si kok thoga parents sing gi body lady ba guardian body sing se masina moina workshop ko machinder ga hojiki parenting sing da pi ba parenting go iba sida angang luina ba adolescent kamai luina ga dagi adolescent si amna akan bak force mi ko ado angang sing sida high ba adolescent psychology si parenting yahona phona ba adu ga angang sing sida kam khal gi art of living akhui gi meditation ga angang si kam khal yam nei fit to ya sing sia akhui lai da ai puni wa khali phadana ba like ton da khamaya sida nang kam ba chinjak chagni kamai tungani kamai hikani hai ba yang sing che masi parenting na high ba sing sida loi thajal ga ko adu nang tum bachaba dagi yengsilakpa matam kairpa kholakpa mayam singse parent communication khatan nate ai mayam si yengkanda ado parent se kwai dagi maru oyung lai ado ojana mu ojagi school dagi tharakpa bain brain tharakpa ain haijom lei teachers inspiration is more precious than parental well and property okay ko teachers inspiration ado ai gi lanthum didi mi yena hatu na doiga hatu lo gi ai ado parent pi ga inspiration se mind tha lei gi pusak to madu nong nong man gyan tar ga madu na thamui duna mon mai ma pa na ngang na badagi oza na puning thawat ki base adu mo oza sing samasi da adu oza sing chang ya adu parental kano se lanthum madu di mang hini lanthum ma sinam oini demand to khon tong na adu ga teachers ki inspiration di hen hen man thol ka ne adu mo oza sing do hai sing sia adu na teachers inspiration masi khangba ado mi bung khuni mak sida angang sing sida ai khwai thajabo oja ama ohen na base my account hai di ATM account ba hampat waina ai gi punchi sida ai gi oja am lai tabe adi ai ne parents gives life teacher makes life parents gives life teacher makes life ai gi punchi sida oja ama ai gi always matam janga pung ye bo gi jago sabugi oja am na lui da ka le mi khuni se ado mai ma punchi da oja ama bu thajana thagon na lai traba mi do ma punchi do amang bal sa pro chak mana ga ne okay sina ado sathang sing da ado ojagi adu gi influence to madu shu amu angang sing de yo hunna bi oja sing gi akut num sang ya okay imai pana punsi pi adu oja na di punsi se sembi habni maram mandra oja ma yam phaba oja ma matuk da habni tu mahiru sing se nongadu ta no da ko gi batch ka mari thoga tuition ga se hai oja yam theng nei habni sina tak school su chali bina school su oja mayam su lere oja mayam sig marak se mo gi ideal oibo oja se leitra bajala mahiru sing sina hoi yamna aphaba sincere oibo student mayam di leri adu maduna taba largely young matam da ayam ba mahiro sing da koi gi ideal student ideal teacher like taba dagi motivation phangba ngam da dagi makoi si kangau na bne log dori bra hojik leri ba koi gi manipur gi education system da mahiro gi kaino piwam se oza suresh lak sai hoji koi gi chatra sing se category khara budi legre ne hena brilliant ba topper khara ko dagi makha ta ba sum level khara khani mayai warap to ba khara son ba ado chatra sing se hojik problem am thokali si khara sum like ta sum father mother na hai ba su su takpi ko kaya discipline se maintain tong da ba khot ba moi da takari gi tor ti no factor khara di leire ado hojik yam oja afaba manipur da dum lei ta badina te ado chatra sing sina ngoption na ba yam henjela ga di oja su pai lei ta ba stage me am di leire ado akhoi gi human being gi society ni na masi hujina akhoi amu exam gi problem mu nei na ri sini problem se akhoi na adum lei ni masi problem se adu problem huji mak se minimize tong na bagi wane adu akhoi na madu gi factor khara puthok poi wane se madu fight tong na ba akhoi mechanism se adana maru ina akhoi gi huji ki mobile gi
tangkak sina haigadra yam phate haiba uni nati mobile se appropriate person right person season di dum phagini ba ai ngai sai panjaba oja sing research to wo di season phani Facebook ki kai gi su ai loi phate haibdi ngamoi adu akhoi na research to rubo area satra na akhoi digi hena khangbu su dum le adu right person na right akhoi gi modern technology me season di phagani na ai na roi ba haining di haining budi akhoi human being society ni problem se dum lai ni exam gi lak ko ko sida akhoi na moi de hena phaning bagi wani adu akhoi na mo se encourage to bi batare aduga hoi 100 metric ta khar solo ro ga su 12 ta mu phagaran batare problem se mai to dana aduga moi gi paikha gi chaba thakpa adigi moi masi mari leina ba myam se khoi na yam kan monitor to bi batare oja aphabadi satra gi damak te di adum darkar le adu khoi gi manipur society su oja di ayam di loi pharamni satra sing dum aphaba bhari da tholi khoi na nei nari si problematic oi ba satra lai pau ya dab se adu moi su khoi na phate danadi loina de khoina 100% di thambe yade moi phagala kari moi ne hena arugi chances to leina na ba khoina we me have to moi da khoi tapi batare phagalagna na ba okay smai sum tor ga khoi problem di dum as a human being dum face tor dum okay problem de dum leini adu bahari ba problem me am si overcome tawno gi lambi tapi mathok ta habni am phajo wakaloni mathang chei oja bebeka dalak chage oja khoi gi mahiro sing che prekham ya nakshala amina larik se hana param da batar ga so hujikti kuselak trabani na aroi bida panari hai tare pagi me amsi hoi examination hol yong matam da amu aya amrong loi ka thoki din question u bada khara khangba yaw khang da to dana khangam ba khara ga zu loi ka thoki diba masi pa bol ho bai odori brantra ga exam ahan ba thabagi nervous anxiety me amsin odori brantra ga khoi syllabus si student singa friendly oi da dagi masi makoina haidi like planning this issue syllabus si nungai tabagi or masu ai atoppa khoi gi nungai nungai ba interesting oi ba polam sing da di crime boy bi ai na sports boy bi amadu da di video yong obni khangde Facebook ta paru ni khangde mayam se dum mahiro sing che ningki na khangi ningsing ni hai tare adu mogi larik ki matang yora kan da di hekta masi ningsing mangam da ba masi syllabus ta khongdo mathok da khami ran kamai yeng bi oja kitang masi gi di ai laim ta khai jage area of interest kene binen okay masi da koina na wai akoina lai ta sa puda forgetting na para matam jere ai di desert of the lakoina kitang ma ko ma thawak am sin mi sem ko gun ni hai aduga thawak am sin da ba no mi lai nam tanga pa mi si dum jang le na ko ado kaw di su ni jang da bane kaw gun ni ai bi si le bi de mo tai lai pa dun ne ai kaw de ba be jam phai ta ga dai pa de su ya le khang da ba bi su pa de pa ba de thor pon ne ada ini jang ba bi su pa ki bi ne sung thing theng ne ki de ba por mai na kaw ya dia aduna ni jang ba bi si akaw ba bi si da mai sing ni aduna ne kaw na pa ga nu mak su ko de thoki ku sa to mo ko ja da na pa ba sa de work ti ai je ram ban dam jere ku discipline mi maka da ko ji tam na tan tin mo ko pa adu gi discipline na tam jere ko na school se ko pa phone jang ga phone dai adu pe ka kon di si do nga ban work ni no ko phone da ba yo ya ani na holing ga da matam mang thoki na time management ha mu sum da ka ba adu na ma si di ko gi bhag ke prime minister habi ki ba ko gi exam ha ba si nang na festival na lo interest man love you adu da ga tension free bo ni ka pung na ka ra ga ma pan ni jeng ga do khang da na tin nang atang dam jap ni na ha ba do na ma tang si da sai o ja su habi ri o ja myang gi ma tang da angang gi demand gi ma tang ha ba do ma si mon ne hai khuding gi pi ba na ta kang patient nam tam bi mo do hey adu di husi ti ya ponte ko na lak do bon ni hey nang na gai thoning do mi na tho nang tung dia bra adu kai da ka oi kai bum ba in khalak pagi adolescent ma tam na se class 12 ta on kan do la ni do ri ai chu tam mai ai na mo ja we ai na mu tai ma di ho ju do pusi ki ta ni ha wi ai ma pa sin ma sa no pa se ti di ni ai na nang bo bodin sun tam tam du mo nang je ai ga education ai na ta pa ba ta ya nang mayam tin na ba hin na ni school chali do mayam tin na ba hin na mayam no tuition ti le ko school chalo no ha de su mang je bele school chala kan da ja mayam pun ba mana mayam pun ba su kana maru in school lagi phangi ba discipline like wa da to mark wa na te bi da adu na sai jumni gi average bo ja mana angang se ko gi translate to pa se gi good teacher sina explain and demonstration to hai adu best teacher si like tak ti hai ma di motivate to hai angang okay mana manga tak pun na angang na ho yum ni ho na paning ba stara ko atu ma khai ju ama lo lami kisi ki thamam ba lai na di thok pa ba kisi ba dai par ga di adu mu system da kitang ko khong ba fa bra na kan le manipur ta kan da manipuri se khoi ge basic folk sa de khale se manipuri ga si topper yaw bra
Chabi Patapse, Manipuri Loriba, Manipuri medium Tarising, Kerma category chapter, Lorino. I took a past time board the council of Tarising, English medium with the name. Other English medium, one of the English we are free from the British boot, but we are not free from the English tongue. Go. English tongue, they free with you. English, though, I never come about Chimpapuno, lever so like Panda the effector have issue. Say a purpose hardenal English lower English English lower can like Padawa way. Medium of instructions one of the other education English oriented education. English is we out the Queen Canada. Other Tadaquina, however, English is one of the English to Paraga Pari, even with the Chile Yabam from here, put them say Saturday, a perhaps Childurmina, Mafum Center do Taramina, do Taramina, having a say, my parents in the Panama theatre, Mading as I like the mother of Hanged Center, other Target, no such other salary, have a CBS Angle. I don't know. Anything the job they go. LEIKAI the incentive Manapi was in chair. A shame was at the CBS they give 90% past of Angang chair. Tasing na tamjaba apaba angang dubdu ojeri ko lekal kai liba angang che manalo bthulu ya de ma pathul kane smart hole isnang prithvi mut lani loire nang naga phangni kana sai 90 phangni di ma di ngong ta dna phangak pani na lekai du khang english me hita bodo mana cbs da 90 phangye na price ko khalaga lo lakha da angang mang chen gre ko ma pathul kane am so na angang da corruption tan bi bagi ma sa mo ja ma pa sumaina parents chu ko masa master loire tawra loire have parents makhal amasu leire ba chamana parents mana di angang kheno do ana parents su amna na de mindset khena yam okay mahiroi makhal su tunga tunga bele parents su tunga tunga bele waza su makhal tunga tunga society su makhan leire si atu makhal yam jaba targa su exam di ama khatani question paper su ama khatani thadori ba pekha ama khatani hajari ba aduna hairi ba exam si da yamna smoothly masi ki dana pakhatana aduga pakim mayam dasu apa bakara do akang bakara do ningthi jana performance phajana sincerely tawba ngamnu bi damakta aroi boina masi da lecture ke question se tentak khombir matam su leselaktre oja dagi dam oja dhiren haujik matam si hadi khajita ngai sele chisale lairibu matam si da mahiro singna ma pa iba singna kari tawbu ya bage exam point of view dagi aina ujabada ai hathengna bada ko angang singse makhal hojik mobile thorok pa se whatsapp ko thorok pa se masi am achoba prekhada impmp sam jaga khara mobile se pura phaduk pa chingthung de ma like tawribra hayu like mobile da 32 GB gap laga like khudin loi na mag like makal ai like note manga lai ngam dabdo whatsapp loi load manga loi yaw ada masi nam naru handa da mai mathau table da dum phami ni like to mali ni ko angang se ada ma loi nam thwe adu ka muk mapanda lai ba mamana bdo ada question di nam thoga tharga si question thiro ha kan question du de yaw ban sa mapanda phamba duna whatsapp se nam thoga tharga amung nong thar ko adu tar di like paduri base tasena like ina paning do mi sing karam bano haide sigi system jong lakhlam ne okay tar ise adu hoji market da like thaina like ba khop to mo do hoji like ai mama nom le gana mase like to sarga parents na asbra khamya na herga like mobile loi nam le gane adu ga muksu mobile nam ista mama to manaba khara pasa pai di pije phita khaiba kamu di mama no singmai tung ni inma myam do nang bai nang like to taruga somde leiro ai question to whatsapp tharke adunandi moi prakha thaba center haibam sung nai reko khoi center disparity leibri na aduna ain haijababu tasengna chatra mu ibagi wakhal che ai isai sami kap thok pai jabdo ai samasigi achoba daikta pu mi am work to ni tung pillar of the nation have future pillar ni haibase masada realize on ba ai isagi pung indri nungi wakhal che loiba ngam da chatra mi imta da any takpam changmai aduri magi pung indri wakhal nungche masi hawal mangamba ko sungbaina pibi bangamba makhali oja masigi counseling ma ai saji ai hidoi jati ma puri bani ai nang si phatam matam da jati ma chendari bani hai adu nationalist feeling nationalist teacher le nationalist student ko nationalist chatra su nationalist feeling ama ai nang si like pa da ba taw da bai si ma taw matam da taw se ai jati ma puthe hai se madun si wakhal se yam kan khan ma the one thing hojiki da ati aduna tabana jumnagi counseling ama piba se masi karam pikada geda nationalistic feeling se nationalistic education se masi yamna dakar ko matam da manipur se chatra sungai re ma pa sungai re oja sungai re ai jati ma ai khutta lei hai se in the hands masi feeling se masi bon masi phai okay yam noje ojana takpir wafum sing yamna achumba sathi sathe ba khara yauri madu taraga madu tawru ba gangu da masi sok pasi yarong ne dubu masi nungai tabu phong to pasi yarong ne dubu ojana takpir da sum de sum ne mathang se oja suresh dum lak chare oja
हुजिक एग्जाम से कुछ लक्तरमिना महिरो सिंगदा नत्रगा मा पाइब सिंगदा करी करी तौबु याबगे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन हाइगद्रा नत्रगा कोई ड्यूरिंग द एग्जाम मनूंग दसु करी करी तौबु याबजे खितंग हाइबियस खतंग हापचरमगे ओके अखोइना फॉलो तौगदबसी पेरेंट्स का अखोइ गार्जियन का अखोइ छात्र के रिलेशन से मसीद पॉइंट मरी मंगादंग फॉलो तौबि लोइना मंगमद्रसु को डिसिप्लिन से मा मेंटेन तौबि तारे मोइ छात्र सिंगना ममा पासिना वारकपदा अद इंटरेक्शन दरकार ले कन्वर्सेशन अदगी मागी एनकरेज तौबि तारे मागी कनो मैम बेखा नक्सलपनिना फ्रस्ट्रेशन से उपी दब तारे अखोइ नेवर शो अखोइ और बिजी को विद द वर्क अदुगा अखोइ प्रॉब्लम सी डिस्कशन फजन तौ तारे मागी अखोइगा छात्र सिंग कम्युनिकेशन से खरा यामने हेना थंब तारे छात्र सिंग सी अयामना क्लास अमद फास्ट तारी अमखक्तनी अतैदि फजन गांगना यापोदे अदुसु गांगना यादब फहन बाइसे अखोइ ओजा सिंगी मथौनी गार्जियन सिंगी अदना याम पॉजिटिव वे द मसी की मैम से अखोइगी अखोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी अखोइ ड्यूटी की पेरेंट्स की ड्यूटी से रेस्पॉन्सिबिलिटी से मसी अखोइगी लीगल राइट्स ने और याम कन खनरगबुदी मपा अमन मसा वारुबिगी कैनुमा कोर्ट कानबगसु याम मदन मथंग दमु तानबि याय लीगल राइट्स ने अखोइगी पेरेंट्स सिंगी अदु आइना छात्र सिंगदा 10 थागदोरिबा 12 थागदोरि मेसेज पिनिंग बदी ओजा मोइना लाइक कन पाबिरो अंगांग सिंगसिदा को गार्जियन सिंग थवा यावबिरो रिवीजन ने बिसे मसी तौनो होनबिरो रिवीजन से मसी गोदा इथम ओके रिवीजन तौनो होनबि हाबनि एतबु रिवीजन तौनो के दमकता हाना अमुक लोइना पागी मथौ तारि एतबु पाबो हौदई गे हाइबा मिस जम दंग मान मथंग जै ओजा बेबेका दलाक छै ओजा बेबेका दि महिरो सिंग जो ख्वाइदि नंगना सागोनबा ओजानिना अखोई महिरो सिंग हुजे एग्जाम नक्सलामिना सजेशन खोमबगी वारी सु ओजा थाफंदो पिखरे अरो ओजा मयाम सु मही सजेशन पी बाहाय तारे ओजा सिना पीबा सजेशन दि यामना चुमगल्ले पैखादा 90% यावगल्ले है ओजा सु मयाम लेनरे मदुदा होचन अब मयाम सु यावरी अदो ओजा ngasi gi keno sida ओजा दा खोन हाइजनिंग सि ओजा gi साइते सजेशन अम पीबिरो अदो ओजा gi सजेशन सि कोई सब्जेक्ट की सजेशन नतब महिरो सिंग से लारिक पानिंग नबगी नत्रगा पाननबगी नत्रगा एग्जाम से की प्रिपरेशन की सजेशन है तारे मधु की सजेशन से मैं पी पिन माने क्वेश्चन आंसर के सजेशन ओने लोइ पिनारे खोइ मनिपुर सोसाइटी अदो खोइ अफवा साथे के दे हाइजर बोदी तुसला बक्ता मखुन माबदा दासि दुम खांगमने अमम मरक मखुन माबदा सिनि खांगमने अदो खरोइना थार देगा लाक्तबा ओदा जनिंबा से चेक मिसि ओरे होदा बंगांग यावरि अदो हें प्राइस पी द माजु पी दगा ओइ मा दासि एजुकेशन अदो ngसागी बतम काथोपि मोइ स्कूल चप खोपा ट्यूशन जे मैम पाक चनर मरोय तुम मस मचांग नाइबिरो आइ मोदि को मचांग छोक्तना अदुगा क्वेश्चन खरा सम फाइनल द तोगिबा क्वेश्चन खरा लेदना को दु खुंगत बिरगाना इसाना गाड़ी अम थमगाना टाइम मैनेजमेंट इन तोइ मैम सी ai ithokpada pung kya change pung om gi bekha do na pung manga da loi da ga de mun kana ro madu gi makeup se to na ba I ba si sum da ga we ja na habi gi sai mobile gi wari do pe si yeng na thena je ba you wa si ma da you ira ni kanu to sai ma gi ko gi to ko to da du gi SMS ki use program nam si american ni study program dam wo de business da ba dem ini na madu khena da ma handa gi du ne ba adu gi whatsapp ki lu na da islak ba ngang yo english ka ma le kan mai tru mo dem du na ba sai ma mobile met le ni na adana sai time ni sang ko gem biraga question do pa ga nang pung gam changi ma to mi ha ga awal po do mu lai to hang do ko ngeng ba machine na hena da lai hang do ga di mo ngau na ni adana question ne se to kya lai ko le sam sam na ha ba da writing da letter writing ma soi dire akona su mo do class mung da ta ke ha da yang da ngang do na ha ba da kai de da hang ka de gi adi session na ten ai ni isau ising isau gi ta pi do ai ikang hang ga na oda phati ha ba chanadi ha ba oda pha ba sibu session de ying biru nu ACM soi dire mayam ne election block no ke kem kam nu nang gi de mo da yo eminent ni so yong ni or om jala ga adu su ibadum ka su kai de da note making summarization adu ka pass or yan bu gi method ta se note making na ma yauri khoi da adu nang na sum pa da khang da bu sing do important point adu ga okay important point adu ga last samjala tu na matonde ani mai da ani ming da ani yes om ta mai dum phang okay da ese writing mo da su ko yo em da ha din ko ma ha je mai em da ha du ning ko ma yo em da ha je ai gi mo ta ka ne ba ada mai em da ha ka na em is very important adu du okay ta sida ma phang na gi technique hai ta re ko da he na phang ba position ga ngang si mai ta ga pun de mo je di mo adu ya chana de na hai tu ne time management si pa nam tang to biraga okay time management ya mathau tai ma pa singa yam phajana wari watai ta thokchen tarong mathau tai aduga महिरो सिंगना का हेना तानब डिमांड ता चटपसु खरा मधु खरा कोम हाइदि लक्षण मथौ ता हाइबे तोंगान तोंगान याम फजब वाखलोनी अदबो परीक्षा में नक्सलमनी ना ख्वाइदि मथौ ताबा अमसु डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क
do a lot of hard work and do some more. I bogi wafum to tham jage to oza point am le bhegu mane oza dhiren ge ha tension biro oza line am to sam akhoi na am kan ngai na jabada akhoi mi angang se ingkhat pa ga su ngamde chingkhat po oza na chingkhat pa ga su ngamoi ai isa na ka ge hai bo pot am ka okay ko you can pull a horse in the river you cannot make him drink okay aduna isa na ka ge hai bo khal ma sa chongkhat na ba se aduna di ingkhat pa ga push up to bu su chingkhat pa su oza na chingkhat pa bu tho ore ma pa ingkhat pa ore ai na ka ge hai bo so yok de di okay okay isagi willingness is very important This you exam ta du isa na ne do isa na hona ba mathok tari ima pa na oza na hona ba khatana yaro isa gi site gi pangtho ge tawro ge habi wakhalon do mathok ta have ne do theory of xyz ki matung na the human beings dislike to work until and unless they are forced or persuaded on der ngasi wona ti manu hon gi tharam se matang side lotion jarge ngasi gi tharam se da oza bebeka oza suresh amadi oza dhiren lengbir tur ngasi gi tharam se ba thawai happy khiba amadi mapung phan bi kidamakta oza humbu amukana tha so phondok chari appreciate your joining Masing ngasi manu hone ke tharong ngasi edition se kalam to bi bage ko takhan bir pa yagane khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraka comment am the feedback tha bir pa yagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongothom signing off. Kurumjari.